Mani, Man. mamaya. Tatang! Kain na ka mo. Kain na! Naimbag nga bigat yo amin kakailian, sapay la ko mga nasalon at tay amin kataken, awan labas na. Tataket bulan iti Hunyo 9 kakailian, ket may sama nga episode iti ipakita kanyayo iti pinagbiag ni, ito'y kabangibang nga ilimi iti bagdaw. Tatta kakailian ket apan tayo jay karayan agkalap ti lames. Ket agpakada tayo pekin ni nanang nga panagalat ti lames si karayan. Inang nakikarayan! Alaket itugot ko man datoy aso mi nga ni Kimpol kakailian, baglakadwa nga apan ti karayan. To, Kimpol! Nakadanon tayo matlang ito'y karayan min kakailian after adu nga minutong nga pinatnatay. Rugyanan tayo garudan iti agkalap iti lames kakailian. Dati gayam nga tabukol kakailian ket barbaruhan pay nga nausar ni tatang, siyak pay lang ti umuna nga mangusar ito'y karayan. Padasek man kakailian no adu ti maala na. Bilin ni tatang ko kakailian idi rabii. Bago ka kanong agtabukol, kailangan nga maayos adi gamitem nga tabukol. Han kano nga basta nga purwak, kaano adda ti maalam nga lamis. Alaket, intay garudrugyanan nun nga agtabukol iti lamis kakailian. Padasen tayo man no adda ti maala na. Kaste lang ni kakailian, ipuruwak mo lang nga nalaing, itabukol. Alakit sa pela ko mga dati na ala na. Tapos guyuden tayo daji talina. Ala, ada ka mati maala tayo kakailian. Kain tayo man. Daksang gasat taawan sa may tinaala na. Awan na ala na kakailian, so nga ulitin tayo manin, ti maminsan nga puruwak. Masadag tayo basit ito medyo naadalim kakailian. Ano, baring adda ti maala tayo. Medyo na-appress dati danong ti karayan kakailian. Kuyuden tayon, barang adda ti naala na. Daksang gasat kakailian ket awan man nin ti naala tayon. Hantay man nga naparaburanen. Awan ti naala na jay may kadwa nga puruwak tayo. Ket padasen tayo manen ito'y may isang spot. Padasen tayo man ulit manen. Talagang na-appress ito'y karayan mi kakailian. Adu ti danon na nagtudo gamin idi rabii.
Lasapay la ko mga adamot ti maalat tayon. Talaga nga awan gasa tay tatta kakailyan nga makaalat ti lames. Sapay barbaro dati nga tabukol. Alaket talaga nga kasta ti biyag. Naapres gamin dati danong ti karayan mi kakailyan so nga baliwan tayon tumanen iti agsigay wenno og tabukol iti karayan mi. Ket agawid tay garuden. Chimpol! Tan! Gaputa awan ti gasat tayo nga nakaala iti lames kakailyan ket agalanak man iti puraw nga bato itoy karayan mi. Bagla ikabil ko jay basit nga garden ko. To, Chimpol! Nakakita nakman iti kapuyot kakailyan or wild fruits nga kunkunami. Idi ubing kami kakailyan ket favorite madatoy nga apan nga alalaen. Nakaraman kay kadikastuyen kakailyan. Ati ket nasamit jay purutas na oray basit. Ado ti naloom na tatakakailyan dating kapuyot nga prutas ket agala tayo ti ado no adda ti ipasalubong tayo agijay ubing medji balay iji pamangkin ko ta favorite damot lang ti kapuyot kakailyan. Kips! 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 Alaket ikabel ko man dagiti puraw nga bato kakailyan jay naalak ti karayan. Iti basit nga garden ko tapno addamet ti buya na basit. Inangawan na alak! Luto na gulay latan! Kaputan nalpas damet nga nangan iti balayan kakailyan ket agluto tayo latta iti pang meriendan tatta nga malem. Alaen tayo mandatoy pimpainit ko nga mani kakailyan. Aramidan tayo nga adobo pang merienda tatta nga malem. Rugyanan tayo garod nga buksilan nen kakailyan no masapa tayo nga agluto. Luto ka mani? Gusto mo mani? Santa ka? Kahit ala nagkalat ka na. Lagay mo supot. Kutsara pa. Oh. Akin na yan, akin na yan. Akin na yung bawang. Tay-tay mo? Oh, akin na. Bigla. Ingkalat tagala kayon. Kan, alam mo?
alam mo. O, sige, kuha ka ng kahoy, ah. Kuha ka dun, oh. Doon sa bahay nyo. Dali. Alam mo. What? Makamuman. Ayun. Kayon? Oh, ang sipag naman, ah. Kuha ka pa, ah. 3 pa. Ad-adumi. Ada. 3 pa, ah. O, 3 pa. Kaya pa? Ma! Mo? Tatiyo pa ya. Ma! Tatiyo pa. Gusto ka pa yung mani. Mani? Naman. Mamaya, ah. Opo. Ay. Gusto mo? Gutom ka na? Sunday. Asep. Ay, happy birthday, Asep. 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 Pasok. Opo. Muna ket iktan tayo iti mantika datoy pariyok tayo kakailyan no marugyanan tayo iti ang luto iti adobo nga mani. Ipisok tayo datoy bawangon kakailyan. Halo-halo nga mabuti taanuhaan nga nabiit nga makset di bawang na. Ano? Nagbrown na ati bawang tayong kakailyan iso nga ipisok tayo datoy manin nga nabuksilanen. Ihalo-halo lang nga mabuti kakailyan taanuhan mabiit nga makset tapos iktan tayo nito ti asin na nudandan nito maluto. Galutan. Ang gamit na. Wow, sarap ng mani. Patos. Super patos. Gatas? Opo. Patos. Ay, gatas. Hindi. Ano? Gusto mo ng mani? Ganton. Mamaya. O, tawagin na garad sila nanang tsaka sila tatang. Tatang! Tatang! Kain na ka mo. Kain na! Merienda na ka. Ilang ang Lukat. inuubo ka. Dehe. Sama ng ate mani. Thank you. Thank you very much. Oh, kimpol. Yung gano'n. Yung subo. Tutulad, Mimi. Gusto mo pa? Hoy. Hoy ko. Tama na, inuubo ka na. Inuubo.